u razgovorima sa policijskom upravom u Pančevu, koja je aktivni učesnik u Komitetu za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, došli smo do zaključka da kako bi policijska uprava, odnosno odeljenje saobraćajne policije u Pančevu moglo što efikasnije i promptnije da reaguje, da je potrebno obnoviti malo vozni park, odnosno obezbediti 2 nova motora, što smo mi kao grad brzo i hitro odreagovali i nabavili 2 nova motora marke BMW koje možete vidjeti ovdje iza nas, i ja sam siguran da će oni biti korišćeni za najbolju moguću nameru, a to jeste pre svega postizanje bezbednosti u saobraćaju, jer će na ovaj način saobraćajnoj policiji biti omogućeno da brže reaguje na svaki izazov koji se stavlja pred njih i na taj način da našim sugrađanima omogući bolju bezbednost u samom saobraćaju. Ja bih htjela ispred Policijske uprave Pančevo, odeljenja saobraćajne policije, da se zahvalim gradonačelniku i gradskoj upravi Pančevo na ovoj donaciji službenih motocikala koji će znatno olakšati i unaprijediti rad pripadnika saobraćajne policije na području grada Pančeva i same policijske uprave u Pančevu. Samim tim doprineće da naši putevi budu još bezbedniji, da policijski službenici budu u službi građana, još više da u svakom momentu i svakom postojećem problemu možemo brže i efikasnije da reagujemo. Ovo je, što kaže, nije prva donacija i pomoć gradske uprave Pančevo. Dobijali smo i drugu opremu koja je znatno poboljšala i olakšala rad pripadnika saobraćajne policije i samim tim doprinela da naši putevi na području uprave budu bezbedniji i samim tim da smanjimo, što kaže, broj saobraćajnih nezgoda i nastradalih u saobraćaju, a isto tako poboljšamo i olakšamo našim sugrađanima bezbedno učešće u saobraćaju.